Na kanem rashe bedwani a no ginem dema this year was Asikuma Odoben Brakwa your Paul Collins Appiah Ofori adodo na nim na PC Appiah Ofori esu na akokora ya ja na mani su osuma ne constituency for free se ebra wo free adidi esu sam rashe bedwani no ene mo ye nyina bepem na me kasa egu hosa obi anto aso ne yenye hwe enso osa bato mpesua no eso ne nei Dr. Michael Kojochira Matiani abreso obepre rashe bedwa akonyo okoho na pani din semi etuda enka nem rashe bedwani o Asikuma Odoben Brakwa Paul Collins Appiah Ofori echiremu a abribi obekọ na bato mpesua so na nusua tata no ochiremu se dwumadi awodo bi a wo hyase a nanka wo su se aban foforo ba obeto aso no sesi wagya ni nyina amane sei odi sansem wetu dwo wabra onipo pese ogiremu ma MPP amanyoko no abato mpesua no so Dr. Michael Kojochira Martin ekọ no na se ensra if you say me feel and the map of crack. Now, seeing if a Jumako by the Kofa, Yaku, Prince, the Akrona of us would pray. Bedum, Bedum going. A quite mechanical tapping. I wept. And wachi otu Dr. Chiramatin efo se ema ne mpa onachi ema na bato mpesua no so da isan se empuntunmu obeye wo ho ene be mo manfo age no atumu manfo mo senti aba manu it is yakupon bwana se omi election of parliament on active o debate bi on contribute na on ye bi fefe nature susu ni constituency and see yape and Dr. Michael Kojochira Martin enso echire se obetieti na namon so no aye enema papa ama abato mpesua no so fo se bayi a wo monso ebeje no eye AOE before ebe expect se nyame ya adom na so mo de mekwa me ba behwe na nea oye ya asen no ma ba be ne yie na nyame ya adom so amasan ye foforo aka ho na my priority ni se delegate omoto aba